abage kera kere kite ya mbasare anabeto bagatetheka loi akatugwire ni mantu akathuri tutire ne tutucinda wega thuri mantu amporo tutire tutucinda wa mporo mpekelo babe kela naiba twekanye tubatire ngwe anche botwere ngwe turta it is too early kwanda mamuntu emwira oversight ambio oversight imbika o mwagoroku akina Kadhuri na Mporo baune political tourist rea twaringa campaign batorere kuya kanisa nemwe natho na ikuo barare kinya ntugwe baragwa bakao basite ntona a single project kinya yechu ikiangoko ndene natho humanity na those political tourists Kadhuri netere twana twake turawira aciarirwe ni ari bara ere ngiri bele are turena ara nare kotanga antuba natho bariterwe kanate oma atare twalito muciare twana twa Kadhuri netere tociarwe aenderwe nara manto yo tutanga tukirita irongwe nekembe ona Kadhuri murungi mwira akiamba kubwethiria madam gavana oversight na bwethi oversight na arambeza cietu wana 5% kana natia na cieye na indona gendegenga senator ya ko launch laminara awika weyete na oversight wantu we ya lami we ya nandramsiko ende oni kwenda kwela senator kwa na reke mheshimiwa gavana aritere antu ngwe no ntunya babu bwe ngora muntu akawa oversight tu na mieri 5 tutona mbesa meruku ende kwenda mwera nesimare nene na timu wenge kona athuranirete ara South Imenti bwana Nsamba ibareke kurumana bara babo ngorera tukumire wore batwere atwaere MCA ria bwatusagurira batwe na bwatasukura bwasagura mami etu tutare na ume kagwendo magoza muntu atena ume kagoziara waicie tutaicie no ndo tware baya ro twasiari assembly babo bakuba wapinga maendeleo na ibore biu bila ya bia twira atire tuzange imbia kenda tuinga mama twazanga mbeze cietu muntu umwe na milioni mwa kwa batu atumere assembly kenda tuthukuma anje batu mugai tutena ume kenda tuinga mami etu na itwicie mucie ukethira mucio mweno mwanga kwethwe kwena mwekoro nyu kana natea nima tutekwerenga no tutibyo tukwenda kitu kwenda imaendeleo kwa hivyo kama no ciatirite kwenda kuia gintu kia mwingi te wathanine bwa kawira ikonekanire ati MCA baba kwatanire tena kawira mwangaza ntugo ye munthe ibagitite gamba bakathi nambe na kumugwata ambaru gutigira ibakonjira kiroto ogiake ke gutwika ngavana mianka 10 na baadhi tusikilieta turuanga ngavana ni mama kana atake kurubukua twambirie wira twambirie najuo twambirie twina andwa na ofisi ya executive kayo ye ngavana lakini untubura iterero ndo butara amasiara no te benefit ye motwonete no tuba tuthirite tukendelea nabuo nturabo ina maana ni tha tukaremthi na ngavana turitanire ngui antubetu batethuke nikenda papasire yatuma buturingira kura yomba kuonekana atugwira siasa ira we yawa eti antubembe kana MCA bembe bakuwa ndikwira tumbere ya antubetu turi baraba twete ngui ni urongo nari torangai ni urongo no te MC kinya warota kinya mami amurukitine amba wita kiuta tiawe atwe turi antubanya mbene antubembe itukwete njara MCAs beto nende bere te orankaibwa are nja ya mama orankaibwa akeara cia mwambo ywe nja ya mama woni nde ndipute okuna mbumete embe tutetaniria isawasawa na bonde ibambakikishirite ati kelele yu ikuringwa mama batethra baikuo bakuwete njara 100%. Kumegebe North Betan Class Chabari na mbunge wa kurundeni akaunti ya Meru Karambu kaile miane ya nete basari ya milioni 5 na ndi aritomana ya nana kuma akaunti yondipa kunekete kumaniana mubango yo wakiaria no riti atungeria bangi barekane na matege kuringa siasa indi bamberia kuritira wananchi baro badirere ngo ekenda bona wetina mbere muthuri murioki na chikinya Mbunge wa Mwekureri kuma kaunti ya Meru nwe Karambu kairemia muthino na arua na umbete kurokeria mbasari kiaritwa ngurukie 800 cia mugana milioni 5 mbeca cia kuthomithiana kwa cia narua atwejete tu cia gaf
nuntu imbeca icirana in government ni affirmative fund na icio bijite ku launch narua kana ku issue atharani kenda antu bona itukuthithia mantu uria jabwiri nuntu uria mbitikitie imantu ijathithwe transparently na accountability dina ana 826 boiba ana bara nkuthomithia thai na skuru ira tukunenkanira cheki narua nuntu cheki tukunenkanira to schools chukuru 279 ko inkugeria ora nkumba nande bara nande beba ngafu bara bambasa ngafu akegonga mutongire mugongo Dr. William Samoei Ruto nonto bakuwa ketho akiogera kigina kirabunga bekulu bakutho bagitumira so oni ntukwena arwa ne gukungwera I'm celebrating inya president wetu Dr. William Samoei Ruto nonto wako twira inya batwongera kigina nonto itukuona kagina kaga tukungana batitwe ekuru women representatives kagina getu ikanini mono endi nkumure ibwaga nonto najukire mantu jau seriously na ugatongera inya thate nyingi endo tempongere mbe cionthe no injega imbije tugeta tukiimprove agwite gukombekana rene county ya Meru mbeca cia ambassador iburi kuretwa amwe nikana chemba kuguna Meru member of county assembly na kagina kawe MP no ena kagina ura nkwenda kututhithia nonto tebwa kwa kindenda tugwatanira tuthithia data kenda tumenya ana ba Meru bonthe bakuona mbeca bamwe bakuona cia MP bange bakuona cia ngavana na bange bakuona cia Karambu so au no nkwenda nande twitaniria nguge God willing engwitikia au tweteta tukiarana iria mantu jakabua amna bubu akiarire siasa nene county ya Meru agwita ari kumenya nikitum gituma kiambite kuringwa kagita kaka lately nkuiga kwina etuma ntikumeina akira umire kwina gatuma kare ya Meru ende nkwitikia mantu jakabua thina ira nyingi misunderstanding na ntu kuria kwaraniria na ndia o akauga na araugire unge na mbuga inyote kuga boboi ende unge no akayukia boboi so ingwitikia tukaiganwa utethina etatu turua nuntu mwathani of peace. Meru is trading on a long note. Every day, every now and then, every time you kuona Meru ndene ya gazeti ki social media na ntuwa mantu jiraja kuendelea aja mama safi you are the peacemaker Burundi kama ni assembly uende county government so that mtu wa Meru apate maendeleo amna bubu agokinya kethira tongeria batemba kwendana batigiri bakuira mukire witi na mbere siasa ntije tumianto tukwambiria kuri o na siasa sie na miaka engena na nĩ twambirie thai gwa karwatia ko winkuga ibwa sana itobu tuciumanirenie let's be to maneria no tutetekario mwe reu miaka Meru iri mwenga ikureta ndiambo so tweta safari na thina irio inyinge iria tutukumba gutatua ciampara ciambi na ndi twambiria kwaria Nteto ina ndi tugatethia antu getu ate kwou nkorombo kaire twendane na twita ende to monka twendane ende no monka twitaniria nguge amwe kana teu kwendana te muno ende gwitaniria nguge no must na ndiruga antu bendane antu bakendana nya baba kwenda kuru ibarwe lakini thaira tujite ke interest ya mwananchi wa kawaida itu separate the two itu separate ndoa na maendeleo nonto thaira tukeja inya tu turarurira ngavana lakini twarurira kanyo tutari tukinya antu akuraga maendeleo jaja antu rene chetu ko antu baba kuriganwa na ntemo cia ngavana ka baba kuriganwa ntemo cia MP ka cia MCA iga affect witingoge bwa Meru bati thina nimbi batu baturingire kura basafe bare thina twa anene toikia thina kiribo batrona maendeleo katureke manto yu turege utongere bo muthemba yu twinde tunengera muntu advantage ku thina turingire miaka 5 one mawega kenda kinye turingira kura renge ethere ni nyinya mwiri yo tutethia ibwega nkiripotera Weru TV mbitambuthuri muriuki
Angina kone atinende nyuma ya speaker Mero Yobundi Korea CS kidore kindiki kwa adora kigina University ya Marianene kenda yomba kure kiane ndi MC wa Bodogu Central Douglas mutiane dirite ya kilunga kiwanja ne University irani ndi dirite geta anambere wakwa akira no gete guti wa kibone ne yobo kuda bugeta anambere nonto gutina mbecha chekwana akiongela ne dirite ndi akiwa wakwa kwa University yobo keda bukigu na abone ne akari kiuchumi na kinyo Keria Central Imenti na mno wandine ya Bodoguchi. Atutura kalito respectete tuthira twina arito mbuga mori rio mwaka jojo lakini ntikomenya ura mipango au ikari nontu bagucererwo kinya kwa mbeca iu itucokia nkatho na inyamburu na itubera bakinyanirio ntubu nikenda micengo iji yetu irungami ikenderea na arito bakeja kuja area iji na tuingwa kenda tutetheka nontu twa biashara cietu turia karibe tuba Mariene aja uju ni migambo ya bwana Martin Uranumo mutori wa skuru ya Mariene University iria itite na mbere wa kwanture neiji akiuga bota kari ni barari na wirigiro bunene kwa mwanka juju jukithira skuru ije kethere kurikia gwakwa na arito bambiria kuretwa ku ala na MC wetu rari Daktari Douglas Mutea augite kwa thai gutengu ginyingi kuriteka kiri mwako juju ni kwithira kigina gitarekirwe kuma kire thirikari nene twe chierungama iri kwendera ingwe kidogo no ntubwa kwaga mbeca iria tukona engineer beto be rungite ngwe kidogo lakini tuko hope ora baraugite baturete 25% of the money chaira chaete kuchanenka ndene supplementary budget chiombe kwithirwa chikinya nikenda chiomba kuthirikiria ngugi no ntugatega roofing ire kuthithwa ai bando roofing etira thithwa nyomba no ikurirwa gitumi ntuko ya kiumia nthiru speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na ri mwana wa Wandeje na nkurukia rumo atongeria barabeje komoka skuru eje kugira ukubiria kigina kira kia bataraga kire minister okaria bwandene kithure kindiki ndire ari nteresha charia kotorengo Ntubure na MC mote ashumirite kubugwata mbaru. Just wiki moja tu imeisha hivi kumakasaki urakametokia ya kuwa ile 100% tulikuwa tumepewa na ilikuwa imefika sasa kwa supplementary budget imetolewa ikabaki 25. Hiyo nyumba siko juu, zingine zinanyeshewa at least juu hiyo pesa ilikuwa kwa supplementary irudishwe tu iwekwe tupewe tumalize hiyo pesa 180 million itarudishwa kwa supplementary budget. Ngicokagiria muno our speaker katho no ntubwa kututetera kana kwaria na munene wetu wa interior uria witawa kithure kindiki kumurikania mantu jetu kana mbeca iri kwija ndene ya Marianene University nikenda tumba kuthirikiria project iji mudiene kiri mutano ugite skuru ije ojure okire gicigo mbunge ke Imenti Central bunene kumea project ethira ikethirwa boost kiri economy ya Central Imenti at large na abothu guchie gatigati so batu atukweko those ones na tuire speaker wetu nete na mbere na tu twa support I personally ja MCA wa abothu guchie gatigati indere antu betu nka make sure project iria mheshimiwa Yubundi atigirite ikiendereaga nka make sure nka gwatana na nene bangi nikenda chiumba kwithirwa at least chiethira ka chia complete nikenda tumba ku move on as a community kuma Mariene Wandine abothu gusi centro gicigo mbunge ke Central Imenti nki report rando Weru rea kwarieto ni Mutugi Kare Gwa karena ngina kone ati mwerekerio kidomo ntere chamara jo mudena choketie kana nedirete nende choka kiegorore mateta yare mo ba junior secondary barabe direte bagideta ira michara nonto batari wa kuma ba kwambira kudomethia JSS kana junior secondary school dera rebuira kudomethia ni onto bongi bedirete bagideta na kwa kinya gutina mauku ira ni thina ingine ne mudari wa thirikari ni kweria gukana na mathina ya yonde kinya na kinya kureta mokundene ya machukuru Martin Mugambi na kulikithia Murugamiri kithomo sub county ya Marato John Muthe augite kithomo kia junior secondary no akithiete na mbere na kithiete na mbere bwega. We believe it has taken off well. Those schools that we approved had the first thing is that they have rooms for junior secondary school.
and they have started well. We have received, and we are continuing to receive, or the schools are continuing to receive books they have received English, they have received for integrated science, they have received for Kiswahili, they have received for visual arts, and it is continuing, and we believe we'll be Mothe augite amono gukure na mathina nkuthoma ara makurumira na mara maumirite kithomo giki kia junior secondary amwe no gu akiugaga mathina mamaima withere. We've been able to receive textbooks, which is a continuous. First we had to identify the schools that were to approved as junior secondary schools, and that is how now the ministry was able now to start providing textbooks. The TSC has also done its bit in providing teachers for the junior secondary, and it is also a continuous thing. Kiongera ugite amwe no guthirikari ni thiete na mbere gukandana na nya gwichaitira kuthiria mathina mama. But teachers were able to overcome this because they were able to download the curriculum designs, and they were able to do their preparation well. In terms of capitation, the government has sent money for capitation. We are holding a training using our auditors on the use of these funds on Monday, so that as they access the funds, they'll be able to use the resources prudently. And we believe we are good to go. Mothe aritia mama warira kwithiritwe kuri na matheta nkutho iguru ria kithomo giki ba junior secondary ana ba mwankaza ino ne mundu na bale ona resort tuteonaga twiragwa meet expectation tokorija kuga atia ana batije ne mbie kwirwa you and your parent ona muchiari uri ogakarambia thomithia mwana ni muchiari uriko junior secondary tha ino otembu alimo ne baireke subject 15 alimo baire bakathomithia atabo batomithirikari mono atukume ko badiete thai muraloya mono ngamule cukuru muna ana begana buralimo begana akambera alimo ne baire gutikira bakodoma nitukure thirikari negeje gwiciria kithomo giki tikage kidoku aikona kiambe gicirirwe mbere nithucoge 844 mubango wa CBC wambo ubanganwe mbere ukinyanire wambo ogerwe wonekana kenda ukaomba alafu riu nikenda wendelea, lakini for now gutigi ntu kionombi. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraham mbitagwa Martin Mugambi. Na nikumira kinthatu ya Martin Mugambi nkwethera nkiona kanyaga kunoka inyawe no kanini ende ukethiro gita kurano ntu tucokerete uringi na ndeto ingi. Kerith Church of Kenya tunena kuguru gukunora Bishop JT Buria na Bishop Almaingi. Nikiatho kireke gatongerwe ni Bishop Edward Kirimi Buria Jumamosi tariki 13 mwezi Jojo 5 na gikambire na musafara jo mbandi ya Skaliba Prison kuma kamba kenjirene kwerekera kamba ke Christian Center na nyumene igongwana thitheto cherukiri na gukujiro ni magirija family ya kanisa ya Kerith Kenya Meru County Bishops Forum oamwe na chore na kuguro kwa tunakugio kunene kwa kiatho kiria gitura giki giukinya tuku Jumamosi kwambiria thaa 3 chiongwa irokethwa kuna procession kuma Kirami tunameta kamba Christian Center Magirijanto Atongeria, you name them, kwethwa tu kamba Christian Center. God bless you, God bless you, God bless you. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me?
warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right season 3 kuanzia saa 2 May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic bouquet ya 999 bob ama Dish Smart bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download StarTimes on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. StarTimes, furahia maisha kidigitali. Ntwithire tuchokera na tumwe nontu bakwithira itite na mbere kwatena nao ni tuchokera ni atinendi MCA wa Koroto Mwene Krinya na mweneti mwandiki munene wa kaunti ya Meru kiambia theru ni kuriane ni kiria kuwa nedrite akina miankathe kirariti ngwene ndegi utate na watho na kinya untu burabonekete butikuiria aruti baingi bangwendene ya kaunti ya Meru agwite agaikere ndikithiare umurito bichine gukethira nindi atithira kele kya mutugo yu na yalula ya illegal demotions irai kuendelea au kaunti yetu ya Meru. Uju ni MC wa Koroto Mwene Krinya akiarithia andiko ba kaunti ya Meru araugite andiko nkuruki 15 kumarutira nyambene ibombite kwini kwa nkathi untu buraugite nandi ni ngavana gutumira kaunti secretary Weru no Dr. Kiambia Theru nikenda gwita ngugiji na manto ya gavana ethithia aetumaira the new county secretary urato akulukiria na demotions hii tiena modern way a dictatorship na njirera anto bako demoto neo bahe demoto na regions anto baraba demoti peke yake ne anto baraba drone from Nyambene regions. I have a whole list ya anto over 15 barabarari senior officers in government na they are permanent and pensionable lakini they have been demoted recently. Katokira muno mwankende batonga zaidi tona kabendelete hundreds and hundreds of them casuals barabonde barere terminated antu babonde baumete egembe region utewe nyomwe casual arere terminated aumete side yambi katokuri atire kinyethera termination itibati kuthia china gintukito fairness and equity plus antu batemea kwa terminated arbitrarily ou somebody from nowhere akauma au aete koti athitange Meru county government for illegal demotions na illegal terminations na the county thirikari yetu county ikare ambeche nyingi sana na likuringana Krinya county secretary wa Meru no Dr. Kiambia Theru ari ugwati ne juma bibiri ukacha kwithura tuchoke mabisa baba kiri kiwango kya ngugicire barari baugite bakethwa bakimwite ito batukura county secretary urareire thai to mukulukire just the other day MCAs ba Gembe, MCAs ba Tiania, MCAs ba Imenti twamukulukirie na roho moja uti muntu inyomwe apingire ukuluku kwa county secretary uraikuo murume tuta ukuluka kiwe yo panisha na ba side ya Nyambene region kanto kwe ire ultimatum and when I speak here na indabore renge boy kwa Kirinya mwenda kearia area for and on behalf of the majority in the county assembly of Meru ondere area more than 50 MCAs kwa ultimatum echumye biele kwa kotera abandikira barua ya bachoka in their respective positions na respective offices in the next 2 weeks. County secretary kangu kuira Nteto chia uma iu barua ira wabandikire icho chikethea chi barua chia kucha mwisho chia kuandika we county secretary wa Meru county government nonto batu ture assembly oyabura to kuvetere no to kuvetukure no tukuvetoke batu we can unvet you, we can impeach you na impeachment ya county secretary kana mawaziri ba county iwete ndrao ita senate uende ugetera ita senate to akudhurukao speaker andikire governor resolution ya county assembly turetera urieto rengere teria muntu ena arrogance kana utumira bobo governor bro utumira uita kodimuta ana bayembe na nandi nkuruki ntomirio ke munini wa governor niji imuntu awitwa deputy governor of Meru county yawe Mutuma Ntwethingia Mheshimiwa Mutuma Ntwethingia with all due respect sir uka reduced into nothing a governor
Yele na rai governor akondoni expand irumi biawe birawe tatundre kayele lakini nao anto baku abakungero bonde anto baku ba Nyambene region barengero ke thirikari bonde na we nawe kukuthia tatu governor uti umwira uma ko kareti interest ire kwethira uti kareti interest ya Nyambene region your excellency ito kwire nya we simama kidete kwa hiyo serikali twakuthetera tukarwa mawe rwama kidete wetie birabie bya Nyambene region no ntuyo munene tu uketekeria gutumiro buwe utumero we kinya we just a rubber stamp biranga ngavana arawa watuka we ko yete ku rubber stamp recently otunero chuno nya secretary ku kandikiro nya secretary ora bati ku kwithira office ne ku gutuike ku kandikitiro nya secretary ku nuriko na nkwire nya we tia portfolio former deputy governor i portfolio finance was a very powerful deputy governor. To take the nya batu umete Nyambene region with a very weak deputy governor. Deputy governor otetoro orura nyamurandi governor atete kerio orura nyamurandi noyo mwe hai murume nawe na watu yako te bibi kuonora walk out ate kubuta katiba ate umete keria kubuta by the way hata kufuta kazi yoyote njoeni saindri netore tuimbe mapambano na wewe kwa sababu pia wewe hujawekwa vizuri kama deputy governor. Hiyo nayo ndio ukweli na ukweli uendelee kusema. Nkiripotera Weru TV Mbitamudhuri Muriuki. Rwari nyoyo karintuko ya kunokia Rose Shamwari na wa County Secretary wa Thaa Alex Muratha mambrayani ya ukinyetweni atungire mwanya mwanyari wa munini wa Governor Wilson Mwisraeli na kinyemsi wa Karingani Godfrey Mureithi gaturo oraithirite akiura kiachiari gutigera na bondene ndi bakudaba gita chukuru burane watho kaiteno kau munini wa Governor Nyaga Mwisraeli na uriti akari kurombera thirikari cha matura kenda kona kithira thirikari nene ikethira ikirukira kiambecha nuntu county itukumba wetana mbere Kanichani ya Katholiki mucho wadi ya Karingani ara atongoria mwanya bathirikari ya county batongeretwe imunini wa Governor Wilson Nyaga Mwisraeli baithiranite amwe na akari kumagaria Rose Shamwari ura igina wakarani wa thirikari ya county Alex Muratha bonthe ibakathiritie mutochigi bakiugaga aigitwe ari mwendingai ura ari na umenyeri bwega bwa ana bake ari comic always ari monto very comic na at least ari mamwega muntu mukwigwa riria baba tutigire na family no muria tutigirite muzio baba aguranite ni muzio rutaniritie kuluta sister wa muzio atuika sister is a miracle na kandi bora Kristo tikabosesa mundu gora self denial I want to serve Christ munara ona nakataka teluye abati kudwa batiri okala ide humility yae wala ida gukonde gwenwe chiamanu kanitha no tebu ndegwenwe chiamanu apale wewe umaganako Ikagita ku aramu Israeli auriti akari amwe na atongoria ba makanisa barombere thirikari nene irekerie mbia kiri thirikari cha makaunti kenda mirandi ya uthina mbere itagikwama. Watu watulie, kazi itatekelezwa kwa sababu unajua kuna munda na serikali yetu unajua kutoka juu bila iko wakati huu. Kwa hivyo fundly father in charge. Kwa sababu wewe ndiye Musa wetu na ninyi wote kiranzi, ombeeni taifa letu ili ajilie fedha tuendelee na majukumu yetu, sio kupenda kwetu kwa vile kuko kila mmoja anasikia vile kunaendelea, lakini we are not complaining. We are thanking God for each and everything. Noe MCA wa wadi ya Karingani Mureithi Gaturo akirutaga mukana kiri achiari barabateja nageria anabago bakarega kubaira chukuru kagita tagaka kamachoka machukuru kire no tutwana ni mwicheni akama gichagana tu kogwa gya kana mekishwa gakothoma wakuria kari kogune gwanko mu notice muntu wa batwate gacha kumbingira thimu ambira nko watu alisikeni. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge chukae gamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma.
Kuringana kuthujwa kuria kubuthitwe kiriuribo michara thirikari-ini ya kaunti ya Embu kurionania kaunti yonota milioni 20 mwaka kiri kuria michara kurikana kuri atungwe kuri wa maita ya ile na bangi kuri wa mbia nyingi kuri kiora babatire indi amana bo gutina ritingwe baruo ni bo ghost workers ndani ya kaunti yu. Thirikari ya kaunti ya Embu nerata makiria ya milioni 20 wa mwaka kumana na ulivi wa misara iria itabatie. Ino ni kulingana na gavana wa kaunti ya Embu niwe Cicely Mbarire vuve ya uthuthuria uria wikitwe wa aruti wira a kaunti. Gicunje kia 58 vari igana kia mbia cionthe cia kaunti igendaga kuri misara ya aruti wira a kaunti ya Embu. Ira ningenda kwira andu a Embu ni ati ni tugwika clean up tondu by exercise yonthe ni roneka ni turata milioni cia kinye 15 to milioni 20 nundu wa urithi wa misara utagirwo gukorwo kirivwa na gukorwa tutina uwasi uria andu marapromotwa. Guku gavana Mbarire akiugaga ni ukorwa akigwatanira na tongoria a mvonge ngurani gutigirira ati mabitie mama monthe ma misara maria marongerera utumiri wa mbia cia kaunti na njira nene uguo ni maokorwa makirungwa mithenya minini miuku. Na thina uria andu maribagwa na payroll kwi andu musara wa uria maranyita ni munene kwi uria mandikirwe naguo marwari yao ya kwandikwa. Andu ma promotirwe na njira ta ya halali engi muno. Kwi andu atano maneka mararivwa musara ukathia kaunti rimwe lakini andu ni ngurani atano. Kwi andu aritau avitukiu miaka 60 andu 80 bado andike ni thirikari. Mwenari wake munini wa gavana niwe Kinyua Mugo ni urawa ikinyo rimwe riria maukora magiocera aruti wira a kaunti ni gwikara makithambithagua kuma wabici imwe nginyagia iria ingi niguo matigakorwe na mwanya wa gwika ciko cia ungumania kana wei wa guonthe. You know, when people form those cartels, number one, when they stay in one station for so long, and I think history tells us in fact Embu County, you see when someone, particularly within the common kanda, someone is posted in fact in a department and you stay there as if you are born to stay there and retire there. That's how cartels are formed. So ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akaribari akaria komo ibakoria rwanyiro stima KPLC kubwithia na mpoi kingi vya stima inanendekethirete kio ya bime bithatu bithiri ende akariba batamukira utete ona ni athara bakutha bagita ndene ya biachara chioba kiwa stima chichukiro rutero rumwaki na rurungi rutomba kwithira nindi rukithangikairo nindi bakoria ubunge okereke mbioki kubathangikira na mpoi kenda kinya uturubobo chokera ya withire. Akiaraniria na ndiki ba Nteto bamwe baturi banturi akaria komo na ntura muturi betite mbitwa kirikia magiotambia bamainya mastima takio Kenya Power gukaragata kubaruthira transformer ya wera bakuga athukirie akube bimya bithatu bithiru. Transformer tutwira gutumira ya ikirwe over 30 to 40 years ago na kuthuka twethirwa a section of our people bentumani baba ingi ndi umwe lakini unfortunately 1 week ago twacho kwa in the dark ages inyante kumenya ketha inya mukoroni na kinyeti au agusengeregetia antu kuringana na either financial power kana social status. Na reka tukigwa twidikirite muno tukiona gantuma na tutulite stimani na no kumenya jana jetu ni kwenda kudoma gono tuko daino ona bationaga ona ne kaba kurigania ate kwina antuma kwa gune tukoria atire tiwe twendete mwesimu yetu o mana twi a kanisa ni tukirombaga mwesimu yetu adi wega na tukona na sukuru tene ya entumani tukona na idoma itikwendelea tukona na tina tamugo kulongwe na ng'ombe 5
njara nene ratuikire antu bastima bakamba kumuteria njara une kugitangaria bariuga antu bakiama giki bakoja kuraitha imbi ari na thina na transformenu ankanirie stima mbari imwe na gutiga mbari rengi nagwe tu biashara jetu ni indukite muno no tontu ona nduka kuria tuguraga ni ntuma tutikomba kuthi nduka ni kugura ni ntuma tukegwa babo na stima ni atia kwengiomba gutwika nyungu imwe kareke ni arugirite ana komi ukajoka gani ana sitemu kwanje bakona nyoni babange banatoka bela ikuganda nate ikuganda irugete na nyungu imwe netukwenda netukwenda nyungu ni wigandite twanyire kenyo gakiba kwa nati tulumege gandi tukale Mr. Kareke bauritie mubunge Kareke Mbioki wanwe kuthungira gutigira nture nwere na stima bakiuga bakuthia chara cia kugana amba gutucokeria transformer nonto tulegura nyama tutikwana gwa kwiga na ituraigite iradukire jionde ng'ombe jio ni iraragire riu gatukurie mwesimiwa atagerie atucokerie stima yu na mpwe mbwire turagwa gati turagwa gambu na ndimo nonto bwamba tugetikana thaino riu gutiri muno imwe na mwanki gatukwara kwiwa tuko nonto tubakuringira mutoru waku ndimo mwira gwakwa kwina mwamba riu ni tumenye makaria koma gatate tweba inyererie muntu amba bonde batekanirite ya gutena stima leo ne toshorwa stima na ati amba bamba gutotoroka kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi Chukuru yote ya Karumo titi ya ibotanite na menyeri bariera mwana chukuru kadumba kirwa ndipo miti bakirabo wete ninjira ya kumenyera rera na mnomno kwalula wandi ya dwana iraidhaira nindi kioneka na umubone nehro na urudurani tongende yuni Chukuru ya ubundi na uteani ya Karumo Technical Training Institute nidhirete ikiwa tanairana amenyeri barera amona machukuru ya ngiara entereyu na kuyamwe kenda kuatanira kirwandi wa miti ilinjira ya kumenyera rera akiaria murungameru wa chukuru Flora Kanywa awete njira iraba kwidira bakithia taira irakinyane uge na wendekeria bwa rais wa kuthongomia rera. Today we had a very successful function on greening TVET. The President has given directives to ensure that the country is well greened and more so the TVETs. So we felt it is important we undertake the exercise. Awite mubango yo ne kwanda mitengiri 40 ndeni ya miaka 5 yite aratarite tayari ni barikite kwanda mitengiri yele. And we are targeting 40,000 trees in 5 years according to the Karumo fraternity population. And if you divide that by 5 years, it means every year we shall be planting 8,000. So today we have managed 2,000 trees and we have an extra 6,000 which we will be able to plant come next rainy season. Nongelete na kuetumi kiontubu nekienda kinya kuthiria umu bura bwithara bukioneka nteriyu. We are targeting the Karumo zone because it is kind of a semi-arid and we want to make it green than it is now. Again, considering the climate change. Kanywa na utariria kinyangwa taniro yo na chukura chinteriyu chia dhwana kenda kumbidia kionekeke. We have incorporated our neighboring schools, the community, because we not only intend to green our institution, we also intend to extend the greening to the community within our institution, schools, and also people's homes, which will enable our zone to look greener and better than it is today. Amumenyerera Mark Lenguro nwene dirite tarakia kwirwa koke kumania na Weru bwari to kwirutaniria kirwandi bobo miti akiwa baba wa Tambaru mwanka kuingia wendi bobo kwanda miti ngiri 40 arongelete na kuwa baba echunche kia kirema kia kwani kenda kuendelea kwanda miti. So today we joined the fraternity of the TVET of Karumo. First of all, they are very active people in the environment. I really congratulate the principal, Mrs. Flora.
So we are going to continue with them slowly to achieve the 40,000 they have said, even these long rains. Back here on my side is Kwani Hill. This Kwani Hill is a prayer place which they are very much adjacent to them. And we are soon with the principal, we are going to give them a small, let's say 5 hectares where they are going to plant and also adopt for the next planting season. Munini wa Chibuntere utaitas dine kinyawe na kwatanirite na aritoba na kiwe bokie edira kiura kie kinyaturi kwidira bakianda mitina tikwandaki endi bamenyere kendo tira ni ukurabora kubatire. Kwa sasa ni kumiki sure watu wamepanda miti kwa manyumba yao, mboma zao, mashamba yao. Kwa institutions kama hizi, the public lands within the location, tunahakikisha kila mahali miti imepandwa na imetunzwa mpaka iweze kukua. Papechwa Kawera ni muritoa wa chukuru ya Karumo na kinyana kwatanirite na bangi kirwandibo. We are calling upon even our neighboring schools, the community, they come together so that we can be able to conserve the whole, even the whole country. Rais wa Kenya William Ruto ona kinyete ndigoroni Israel kenawikanire nindi kwidire kwenangatana ate kandi chiele kirego kiri oremi na Kenya na Israel na Kenya kwagredya ngendo chende na Kenya de Israel kuringa Kenya njeki kirimanto kadomba nyontobranyi ndebukwirigiro kwidira bokiguna bonene ndigoro ya Kenya na Kenya ya Israel. We remember with profound gratitude and admiration Israel's generosity and solidarity when it gave the emerging Kenyan state in 1963 an emphatic vote of confidence. 2 days before our independence, the state of Israel dispatched Madam Golda Meir, the foreign minister, who joined our prime minister then in laying the foundation stone of your embassy in Nairobi, the first in independent Kenya. That event marked the beginning of a friendship that has steadily grown deeper and stronger, encompassing very successful collaboration in various undertakings across many sectors. Over the past 6 decades, of growth and stability in the face of formidable challenges, Kenya has flourished impressively and vindicated Israel's early and emphatic show of faith. So broad is the scope of our cooperation and so numerous the undertakings involved that Kenya and Israel resolved to define the facets of its bilateral relations in several critical instruments, including 22 memorandums of understanding covering many sectors. They include defense, security, disaster management, water resource management, irrigation, agriculture, information, and communication technology. But our dynamic relationship continues to blossom, making it necessary for us to remain constantly vigilant of evolving challenges as well as emerging opportunities. This is the reason why our technical teams are at different stages of negotiating an additional 8 memorandum of understanding to cover bilateral engagements in health, environmental protection, and I was very happy this afternoon to join your environmental body in planting trees, management of maritime affairs, and exploitation of blue economy, cybersecurity, as well as avoidance of taxation of earnings, among other areas. Kampuni yo kinyaneria Safaricom nitumirite uteithio bwa milioni 9 kira mubango yo inya yo Kipkeino Classics Continental Tour yerokethera ikitha ikatariki 13 cia mweri yo kinene kemichezo kia Kasarani. Mwana Safaricom ni gutigira chede ba michezo mwanya mwanya bakudani ndi bakiringa wanje kinagokiria bia wakibyo na kuguneka utoroni.
It's been a season of ceremonies as we come very close to the actual event on Saturday 13th. We are very happy that all these ceremonies are coming to support the Keep Kaino Classic 4th edition. So today we have got Safaricom, welcome them here to come and join us in supporting this event, which has grown from the first event up to the 4th, which we are doing today. I think we know that the athletes and the visitors have kept arriving, including last night. Some of them arrived last night, and now we have got quite a number of them who are preparing, who are going to compete here in Nairobi, and it's going to be a big event. Actually, one of the biggest since we started 4 years ago. Tutaiwe fanara krabi ya Man City, bamume tengane ni Anguru, mwekwe mwebache da na Real Madrid,